esimene vahetus. Esimene rada Tuuli Truubelt Fortuna, teine rada Alina Kreber Kuldvest, kolmas rada Viktoria Primitšinkova Kuldvest, neljas rada Polina Ikonen Akvala, viies rada Anastasia Praevast Liigatel, kuues rada Simona Libavsi Liigatel, seitsmes rada Arina Karatsuk Kuldvest, kaheksas rada Karolina Avdijenko Liigatel.
kutsutakse 54 hääletus. Esimene rada Kevin Petrov, Akvala, teine rada Sten Kauman, Kartuuma, kolmas rada Dmitri Tronjev, Liigeti, viies rada Nikita Kulikov, Mak. Vabadus neljas rada Dmitri Smirnov, Mak, viies rada Nikita Kulikov, Mak. Kuues rada Talat Kasman, Akvala, seitsmes rada Leon Saare, Kartuuma, kaheksas rada Robin Kauman, Kartuuma. Starti kutsutakse 55 hääletus. Kolmas rada Kristiina Oja, Kartuuma, neljas rada Oljana Danilova, Kultes, viies rada Jaanika Ulsal, Kartuuma.